درباری هەڵبژارتنên dawî yên goşaredariyên Rêveberiya Xweserî pêverabûn gelek nakokî û pirsgirêk di nava kolana Kurdî de çêbûn li ser rewabûn û nerewabûna van hilbijartinan û di heman demê de navenda civaka sivîl û demokratiyê CCSD bi kampanyekê rabûn di bin navê hilbijartin çi ne? و ارمانجا ما اوا کو ام چاندا هلبجارتنی چاندا چافدری بلابکن هروها ارمانجا ما اوا کوم فشار ضغطي لانجمنا دستا بلندي هلبجارتنی بکن کو زاگون هلبجارتنی ایگو نلگور پیوانی نامنتوی ام بگهرن کامپانی لسر دو پرچیان پیک هات و تیده 21 رخستنین جواکا سیویل جه همو باجارین هریما جزیره بجدار بون هروها گلک خالین گرنگ هاتن شروع و خویانه کرن دریا وشانا فیلمان را و بلاف کرنا پروشوراتان هروها لدار خستنا سمیناران قصد دورة كماد مسألة البجارتنية تهب انتخابات تهب أمي كاربن حملات التوعية تشيكن ناب عالمية بروشورات بوزعين محاضرات تشيكن وما مستوى شيار عيسى اللي حاضر به وكارب عالمي فيري ما في خوب كتشل جيتي خصتن وشي كاربك يعني مسألة البجارتنية كدور عمي كمواطنة سيفيل وأذكار دكم نافندين سيفيل انه ازي بدور اخوه فان معلوماتها وافتشتي مورجر از بدم غيري اخوه از بجين انه اكبر عدد ممكن اي دور اخوش بو اوج استفاده بكن بفي اواي امرو كاري انه عمليات انتخاباتها بغيرين فكراك نهبين جنب هجای گوتنی گویین گوب وی کمپانیه رابون راستی گلک آستانگیان هاتن لگرنگیا وی کاری دوی دما تایبت ده نهشت گو افکار راوسته تا گو ارمانجین خو بجیبینن. جوان الکردی اورینت نیوز عاموده